Abaturage b'ekyaro kya Kimina kirukushangwa omu ruka gwa Katugo omugombora ya Kiruri omu district ya Masindi nabakyurira mutahi wabo w'emyaka 31 y'obukuru Mathias Murumba arikuteekateekwa kubaisirwe ahabwa emihondano y'ebyamataka hagati y'abankazirwanaho hamwe n'abaturage. Ishe w'omugenzi Murumba nashoborra ngu omutabani atirwe obuteirwe abantu abatakamanyirwe abatwire nibababinga ahitaka lyabo kandi abatwire nibakora kyona ekirukubasika okwenda kuyihaho ahitaka eryo eribatwireho kumara emyaka 40. Byarugirwaho kufa kw'omwana wange kaitibwa abazigu abagonza kwiba itaka lino abafuna abaana b'amagambo family bona baikaire nibagonza kutubinga itaka hano turugeho tulemeyireho tumazira hano emyaka 40 bintu bino byona ngo kumubiro zere bo tubayinaho konze kimwe ati nibagamba abo akiri nyowe n'omugenzi ono tuba n'omwana tukaba na bitoke n'ebintu bingi muno nakwenda babitulekese mwaka kujja tusangwe tutalo. Nashoborra ngu omugenzi ajanjabirwa mu marwariro gatari gamwe na gamwe konka yaferwa amagaraje bamugarra omuka ace 15 byo kwikumi omwaka ogwo. Kamutwara wa Dr. Wananchi kliniki twarugaho twagenda Masindi main twarugaha main twagenda Hoimare Faro twarugire Hoimare Faro barora kusoboka bamubondekera bamurasa busale mu maka gakabayikire mu maka omukazi akabali munju yawunda enduru mwana nataga omukazi yaruga munju yayirukira iva niko kugenda mwamwene wa Bugodi kumuripotinga niko kurugoko bajja paka muka hanu twasera boda ne piki twamutwara mu irwaro turubasena omwana mu irwaro kumara myezi 2 nabona hano gwafire hawe mpara ine eyitaka etali kintu kindi. Jennifer Wanji nyina w'omugenzi nashoborra ngu omutabani keinji yatwire natinisirizibwa ahabeka ya magambo abarukushoborra ngu itaka neryabo. Mwana wange ayikaire nabona nebikemu itaka lino gunotiniko mu kubandiza mwana ogwenyumoko bakamumba makagene kupanga busale neba mugamba afuke mu kikaro ke agwe mwagende Right, kuleta mugaiga alime byokulya bitoke bye afuruko bakire muhanda gutubinga mwita mwana ogwo atwenga bwala tusasire muno kandi tubere tusaba abebyo abakulembezi omuntu kwa yamchumisire akatwalira mateka munga kitali kirungi abo tukusabira wendo bwingana alo mwana waitu abaki mukozere tusaba bakoruweho ngatisoboka ngakumekera kwati. Aharufu rwa Mathias Murumba Elianya Kazoba omwihangwe James Karamaji ariyo muhezi wa mukuru w'entebe yo kubanza ahabwe cyaro yayagira abeka yo mugenzi kandi yashaba abaturage okorobere biragiro ngo behare ebikorwa byo mwirima nkebi kuva bobano okura haroho abazari babo bandi bakuzani bakutangaga nibyo tasemerere kora norugaho notemba ubuhika minyikiriza no semenyikirize dinde girare kutangisiriza habo obusinge bwenyikaro munsi n'abantu obukirugaho tugaruka mu government naineteka ibiragiro byayo. Mu bigambo by'omugambirizi wa polisi yebicweke bya Albertine Region Julius Alani Hakiza yahamya makuraga ngu hariho n'omwe nkabe byo kwerinda obubeino mu ikumiri yabo ahabukwatirine n'obwinazobo. Yes, that is it. So we urge the public to seek legal redress in land cases rather than taking the law into their own hands. So we shall keep you updated as we arrest more suspects. Emihondano y'ebyamataka kisigaire kikiri ekizibu kihango omu bantu ba Bunyoro n'obukira b'ekiringo abarukwatwaho n'abebembeza bamwe bariyo nibakora obunagatutu okukirwanisa. Gasha kwa Innocent atuganyira ahabwata yarwe. Kiruli Central Kiruli 1 webale muno kuba hagati yaitu